أبدأ ما بخير بتماشى هيجا كون بخيراتن برنامج ديرو كامه إيرو ميوان من حوالي كمية هيجا نزي 40 سالة حوالي هفن كاك زيا أوجيه كاك زيا تبخيراتي تلك سباس كاك زيا از بيكو از باخفم از هما ديركتر برسم قالوا زيا أوجي كيه كدريه لكوش دايبويه كيجان مالباتيه كيجان هرميه وبكرتي كرتاجيان بله از زیاوجی از گنده پینکازی و گریدای قضای تطوانیه از دور حتمدنی سال 1946 هذا وقت حمو کردن مثلا جدایی کنا میشی کو وقتی کو میش دیا خواست کرد وقت لورا ورزان لورا مفسومان اوت کرد تو وقت زبش داشتی بی إجا وقت زباشن با ما يروني عراده بشتم قرآن بابي خواهد وك حمي كسي ديد كو هم صالة ناصد الشاشان وما يروني الله اشتياق هاشم هات مدني از مالبات كي كو الولات لكردستاني ناسكري دالي بابي دا بابي مسرو كي عشيري بو حسانه كي روشنبير بو كيجان عشيرة وعشيرة حلاجان حلاجيان بالي كو نافشا تطواني وهناك كندي واني وتقريبا نزي سي كندان دا بجيبونا عصلي خواج بوطانن صار هجده هذا جبوطان هاتنا او منطقه از بعسكن منطقه تطواني لول بجيبونا بالي روشون بيتيا بابي من اوكو وقت عثمانيان دا مكتب خانيه المنطقه ما قندك هجره كندراس بيجن بله او بابي مدا بشونيا بابي مدا او قند ناحيه بويا هاري و بيدوي ناحيه يجي حاج مسابق وبنابو دنجه حاج مسابق كيساني حاج مسابق خويتي نابيكو حاج مسابق انا نابيكو قولي ربانديا ارمينيا ناخذ يك حاج مسابق خويتي ايكو ام زانن يك حاج مسابق كيسانيه طبعا او حاج مسابق جي اساس قالك بنابو دنجه بلكي قاسي حاج مسابق خويتي بنابو دنجه نبي لور مكتب خوانديه مدرسه يعني لان مدرسه او مدرسه فقه يعني فقيهتيه ملاتي مدرسه من نورمال مكتبي وشاخه يعني دوله عثمانيه او يجيب صياد ياخا خوانديه ديا بابي من باجاري ويا جي باجاري واني شنكه خواندا ويا ويعني خواندا بلكي نجت مكتبي اللي خواندا ويا زاني كو بخونه بله بس صياد خوانديه كرتي عالي بابي وصالي عالي دي جي ام مالباتا ديامج مالباتا غاوسكو تلا حقيقة تقول سيد سبت الله عرواسي شو مالباتي جمال عرواسيها بله يعني ايه ناسكريكو ام بيجن سيد علي بابي الشيخ صلاح الدين الشيخ شهاب الدين وايكو حضر نحصل سيد هذا بخليفة سالم سري الدارة بتسيكو دارة داس بيكرن جوي عائلية طب جزاركو أو جي أو نقشبندين يعني اشتركات نقشبندين إشخاص سيد سبات الله بخوا خليفة سيد طاية خليفة سيد طاية النيري سيد طاية جي أمزانكو خليفة مولانا خالد نقشبندية يعني طبعا بجارك جرك درجة دتاي نقشبندية هناك بيتين كل سر شيخ شهابتين تيغوتن أو يعني أو مالبات بله أو مالبات بله بشتكو أو حضار ناس تشارد هذا ندام كرن بديسة ندام كرن يدي دراب حلقة دا أو درويش ومثلا أمجن الطريقات ومثلا شيختي belki tüy hali vajya bundan dرويش تجاريان وبيتي وان بيتي سعيد قلت باجي اون چند خوش کو برانه ام ولا خوش برام گلکن ام چار برا هفت خوش کن جدایک کو با نخیر لی باب تو وقت لسر هم نزوجیه الزوجيه جن ناوي مريا
و يعني دي مريم بشرى ديامانية جدو جنان شو باب من براسي دجي ويجيبو يعني دجي بر جنانيني ودمارة مدى جزء ده عددك يوها تنبالك نام مال خالي مدى همالي نام مال علي بابي ده شكيوها تنبي بالي باش انت خواندنا خود تلکو کرد کی جان باجاری مزیم بود خواندن وقت مدى لوگندان آره مکتب تنبون دبستان تنبون آره بابي من اندامي انجمرة بالديسي یا بلدی يعني مجلسها بالديسي ولايتي ولايتي يعني اول سنه تطواني قضيه تطواني بريا بينجان فيك بارتي ابو خال بارتي دا وك حمو ام بيجن آره حتى تشيل شاشه لوقت تشيل شاشه ديمقراط بارتي هذا مزراندن آره وجلك كل ميك وام بيجن بالسياسه ترى موجود بن او مالباتين خاندان مالباتين مازن او دروازه ديمقراط بارتي بون بابي مجي بينجيا دا دروازه ديمقراط بارتي بو او جادن اندام مجلسه بالديسي بو بمناسبه ما مالو حد بلا بالديسي يعني جيبستانم بايز على شنو بالديسي هابيني دهاتنا قلت بيوه ما صار حزان ناس بينجي شارع دا دست مكتبي كر مكتب عول بالي ما بالديسي بشرب ضربة شيستي شيبو حزان ناس شيست ضربة عسكري ام مثلا سياسات بايم بمجون نبو ام شون لغون بيقول وبشرب من تطوان اورتو قلقان مكتب نافين مكتب الليسيجي من واني لوانه قطن بله بشتاج بو üniversiteye hem şuna Ankara وقت hem şuna Ankara salin davya şesti bun او şah dede kuhatuna bekrin Ankara o em ketne ama şestuna bele şest haşşest la hafte bele em bidi ketne nav xabata dede xuy uzanı ku dede xu yani diruka Kurdistan'da da diruka xabata ama gerek Kurdistan'da çeki gerek mühime او يعني مجارة كان برنامج يعني او طبعا در او برنامج مدتين بناء عم تقارنوا يعني وصلي بدن لور ما دست خباتي كر اساس من يك دو جيجي قضاش كربو يجيبو كو انقره دست معموليتي كر من اخذ باش مدخل انقره كواز ميتبكي وكم دبستانك بلد بخوينم لأو شرطين صار شيستي وددقو أو خبات وحمو جيش كون يدي ما دبج أو يجي برضا ما نقل يعني يونيفرسيتي بخوين شو ضربة أو شيء وضازا دونزي عطاري حضار ناس حفتي كان يدي مجارك وأم جارد نفجرن بتشن الباجيري بعضن بجيبن أو نما وأم بخادنا أخوي اللي سيمان بلي حفتي كذا وقت ضربة شيء بوت الولد بوت در كذا اللي ولاد قد بله ام از دربه بو از کردستان عراقی بو باشو شاخه زارن سال 1970 دا پارتیا کاتا مدردن دبن سروقاتیا دکتر شوانا پارتیا دموکراتی کردستان ترکیه از بلی ویژه کو یا بله او جیش از پنجاندا یا بله رحمتی فایق بجاق و سعید الچیوان رحمتی سعید الچیو سروقاتیا کربری امز هفته یکان وقتی ضربه چی بود هم دور بودم قدر و خباتی ها دکتر دارم شاخه لپشتی کو او بویرین تنظیم نخواش کو قومین هم دروازه ولات بود دیجادن الولات چیکار دروازه ولات بود بله هم چون هم منور چون عسکری کو برای سلامه بله هفت انا خلاص چه هفته یک هفته سیاه بشتي حفتي السيار ما جاردن داس خباتي كير او خباتك ودكتور دابو مشاندن ما جاردن دا دومان حفتي السيادة حوالي ما هبو كودر كتبونا دربه هاتن ما شنو بريار داكو او خباتا حياة جيك هاتيا ام بردوام كم بالي حفتي السيادة وحفتي شارع دا و ام بيجي جاد الهوارات دربي ولات مان هنا للسويد مان هنا لسوريا دمان او هر شون دهاتن يا حفتي شاران او خباتي ما دوم كرن حفتي بينجان يدي ام هاتن الباهف كو جاد بنامي خوي كيفن
Parti Demokratik Kurdistan Türkiye. Aha, Büyük navi. navi. Ben nav falan ne var? Aynı nav. Le program hat guardın. Program çek chapter. Yani havayı bir şahı. Yani em bejin belki Bayet chapter vakti. Beli. Ew tespitên ku em bêjin beriya wê ku hebûn ew tespitên dijî da em bêjin mesela erkin iktidarê li Tirkiyê destê kî dane mesela em bêjin. Erkin iktidarê şaxê di programa da jî hebî ku destê asker bürokrat li elît destê wan da ku îro piştî çil salan em qebûl dikin. Wî şaxê em bêjin tespitê xebata me salê heftî ku me dest pê kir. Tespitê ku janê doktor hatî çêkirin bûn. Li heftê pêncan biçek ew êlî bi hewekî cep û bi hewekî em bêjin işte Çîna karker û falan hewayê anî tabii tu ve dirêj em nikar bikin و تنها تشتكي لازم بپرسم از مناطقم بیشن ناوی پارتی و وقتی بیشن پارتی مخالف کردستان ترکیه بود پشتوی ناو گوهرد و کنگی گوهرد و چاوا گوهرد مجالك هفتê hefta da guhert ناوی مهرة بارتي هاد girtin لسر حدود اري و هوالكي ما لسر هوالكي ما هاتا girtin اري و چون ناوی پارتی ناوی وقتی پارتیا شورشگرên Demokratik Kurdistanê bû وی وقتی بله اري پشترا دوسê me tinê domand ev nav carin me em berhebûn me carekî din nav guhert me navê partiyê kira Partiya Karkerê Kurdistan. طبعا نه PKK yani وی وقتی بلی PKK بلی اري يعني حفظة ده ما دجار قهرتنا أو ناو دوام كر حتى أو يعني داوي بلي بيجومان وشاخي خبات هنجي يعني بيجي فردك يقول جلك برهيلي خبات ماشي وشاخي يعني صالح حفتي او الشاربينا كو ام بيجن الولاد شيبو وك شبا يعني وك او يعني بي اواي هات لي خبط ما بهر والده ابو حمو والده ام بيجن اودي مهندسان بيكر حتى ام بيجن سنه جناوي خورتا و خورتان و جان بيجن وصابوكو ام بيجن ام بناوي ريخسترا خوي خورتان هاتم نافكر يعني كز دي ندوكو ام بيجي بارتي كاركري كردستان بارتي ديمقراطيك كردستان لتركيا دي ناوي بودا دا قاده راست دا قاده ام بيجن ريخسترا ما خورتان بو اجا خورجي براسي نام بيجن خورتي كود üniversite anda da zanigi handa tukandın netine ubun. Yani yüzdanı ku khorte gunditi de habun, khorte karkati de habun. و ده هر جحمو صنف و طبقه ku kesin الولد تدا جيوها گرت. از خود در قضا دیاربکر ده. yani başka bir vakti hem bizim organa partiye ve yani partiye. Organa parti peşenk bu, peşenk bu şuuraş. Türkiye bu bir şans var. Valla prani Türkiye bu helak Kürdici derketin de avama tireş bu. Kürdi bu böyle şahı se hacmar derketin hacmar işi derbe orat derket çar hacmar kasi bu. Sade böyle. Sade kurmancı bu zaten kişi bu böyle. Tireş barasti gele tesire ki bazın hani avamın hani kanaatamın لسر جواتي حشتوا مثلا ولي كردي كي صعدة خوش و نكو خلقي جانا دخان حتى يجاخي بلكي تجار تشكي كردي لسر كازي نات خاندن نجا دخان كنين لا يجاخي تزاني تريم بايتر وانا وازالي بله ليه روزنامه دنجي يا خورتا بو بله روزنامه ديمقراط gençlik اكو امين تركيا تاني ودي مهندس ابو ندم قي بله هذا وده مهندسان هبو وده مهندسين إنشاءات هبو وده مهندسين ماكينة هبو أم إيمو هبو إنشاءات كلك تشتغل جا أم بيجي كمله هبو الشاخة مثلا تويتر هبو رخصترا تكنيك eleman أم بيجي مثلا هبو أم بيجي personeli kud naxweşxane da sağlık tendrüsî de kartgirin hebûn ew em bêjin rêxistina wan hebû. Tök der hebû em bêjin rêxistina mamosteyan bû. Yani hemû waran da û xebat başa wek em bêjin rêxistin wê wextê hûn ketin yani em ketin hilbijartina jî ne wa? Belê.
هفته البجاتنه سناتوی یه بلدیه و یه پارلمانتوی کی جان بود هفته هفتان قاسي كو اگر غلط بلدي بو اری بلدية ديابكي ويشاخ دو aday هبون یک پسکی پسکی بو یک او سرناوی دموکراتی شورشگر اوامه بو يعني او وقت او راين او دنگين كوان هر دو کردا كردا نامزتا كو ستاندن وک پروسنت دبیجی وقت پروسنت صدي حشتي بيج بو يعني راست يعني از پروسنت دسته بذات از اوام صدي حشتي بيج بو يعني او ايرو كو ديابكسي ام نامزتي كردان دسينن جور پر بلندر بو راست گله بلندر بو يعني وقتی مهدی زانه قزنش کرد بیوم ابل يعني اساس نامزتي ماجي قاسم مهدي راي قرتو محمد يحيى محمد بله حفتنا عند او سناتو يجيبو السناتوی چی براست حفتنا عند مسي ام سناوي خونات كاين بكم علي براتران سناوي بارتيا تسيبي اری تركيا سوسياليست بارتيسي بارتيا یا کی بیه سیرت بو سيرت وان وميرديني لوانه گانی نخل واني كنان رحمتي کنان بولود بو سيرت كغاني بو غاني بو لديجي محمود تورال كيك محمود ورال بو باشه بو وقتی گلک رای کرد نه بله گلک رای ما گلک رای مردینی گلک رای پروسنتک پر مزن کرد بله اجا او گلک رای گرد وقتی از بیشیم گلک ام او بدنا برشاوی خو او چاق ام بیشین گروبین دروی ما يعني حركات سياسية لكردستان كو هبون اری براسي حمود جي ما كار كده اری يعني مرحلة بلا ما كرداش خمسة يا زلمة اری حمود جی که با وقتی السروي داجي المدينة كاك محمود نزي 20,000 رعاية قرت غانی تقریبا سی چل سر 15,000 رعاية قرت يعني واني ام بيجن او فنومنا كي وك او فجت ملان هبو وخال بروجي عاجز بو çünkü نهاري كردا بو وخال جبوي بالك زياده ونكرنا خال ضاد نبا ما مرات قلت يا والله قصرنا يعني ام ناخذ يدي فري مرن دركبه جبر ام راي نادر وقصرنا نرن و دل ما بورايا سروي داجي ما 5000 راي ورقت واني باش ام نا ام ولن او دوري خلاص بو سال هات بو حيشتي ضربه عسكري چی بو ترکو دلی بو ضربه عسكري یا 12 ایلونی بله از يشاخل مدقريا وقت ضربه عسكري 12 ایلونی چی بو والاز لغندك بو دوغون شاركر بون ام بو الوان هابين چو سر سبم خويا خالي راكو موكا راديو ماديواتن غندك جرداي خاص خيري بو بالواريان هاي بالواريان بله او منطقه مره بدر خانيان لو منطقه غندك يعني لهمبرك كلا اوراخي اری الور غندك ناوي بيرامل اللي او ذكرم بيجون غندك وقت بحشتي وقت جنتي بو قاص باش سرس بيام رشتنا هنجي دالينا تو دالينا واما غندي لها والينا وكان ملا وكان كتي تمام شوفن بوكا بين راديو ام خبرنا خبران من راديو فكر ولا ماشتم ولا ملا احمد مرابو براي انا اجاب قدام ام سرابي خوي جراشين براي سيدي عبد الرقيب وي ها ولا عبد الرحمن ملا احمد عبد الرقيب يوسف بلا ما جرى تقول ملا احمد خماري مقول سيد رابع ولا هي ضربات شيبيه وام قالك هذا بالي بيوا فاي بشتي كو ضربات شيبو ام هناك بشتي ضربي يجي الولات مان دي شرط مايني بر زحمت بو يعني وام جر ريسكيك ام دركتنا دروي ولات ام دركتنا سوري ام سوري جيب واسطه ام بيجن كردين عراقي وشاخل وربون وكومونيست بارتي عراقي وهناك فلسطينيان واسطه وان ام الوردمان شام دروازي بيروتي بون هناك جلوان درمان بيشتكو حشتي دجال بيروت دي شرط شيبون تشخلت نظام كات شرط ماينا الورج نمان نا راستا وشاخي بشتوجي ما برياردا كو ام دروازي اوروباي بون اوروباي جي ما جي هري باشكو ترجيكي سويد بو بل يعني جام بيو اوي رزيبه دومكر هات بل البيروت ام بيجن البيروت وقت ياسر عرفات جربو تقد ياسر عرفات دي بله
يعني برونشتن بله وصحبتك ما هبون بارا يعني ام تكلي ببارا. تكلي ما هبون وعلي كلام ما جيت كرن يعني ياسر عرفات وك يعني بيجن سروكين عربان يشاخ يشبون لما بيجن مثلا لسر كردار لسر جدن يعني بها زيادة تشتكي تنبو أو خاص يعني وقت شبه الدولات القادن يعني مثلا قلتنا كرد داهي دنت كده بعض يقول نبي صلاح الدين نبي صلاح الدين دواتنا خلاص خلاص يعني بيجن كل سلوكي عربان يشاخي بتشابه الدنيا ويجي بيواوي مديد معنا وسلوكي وانو سلوكي وان حموجي مديد يعني نيزاجي ناس كده مالي باجت هات سويدي السويدي جانا كدني جات سبيكر بالي عليكي سياسات لا عليكي روشنبيلي السويدي جات ودت بشكل وشان خنا جينا ودرت ابو ارمان جابو قالت شوي كوما لهبون بالي بشتكو ام دركتنا دروي ورد السويدي يعني ايدي شرط مرج هاتن قهرتن هم شرط مرج جيانا ما الشخصي هات قهرتن هم شرط مرج خبطة كو ام بقارن بكن يعني خبطة سياسي به خبطة ام بيجن روشنبيري به او هاتن قهرتن اللازم بكو يدي او ولاتي كو ام لور جيبونا جيكي وقت سويد لقراوي يدي شخرا برنامج كشيء يعني هم برنامج خوي شخصي هم برنامج ام بيجن خبطة ام بيجن او السياسة كو ام بيجن مسؤول بينو ام كو مغرب يعني السويج تشتكو او كو تشتكو البوش شرط مجارة دوغنجا تشبون ام بيجن خبطة روشنبيري بو ام بيجن وشان وكتاب چاپ كرن وورگر ام بيجن روزنامه بكردي دري خستن كو شاخي ام بيجن ما جيري جاردن دري خجارة ام بيجن آرمانج دركت و كوالي زاروكان دركتن هيلين بو و خبطين گلك هجابون يعني آن هايشي ام بيجن قيمتا وان ديروكا ام بيجن ادبياتا كردي دا از باورم روجي بيج جيكي برشاوه بله خباتي وصاحت من دومادن مبخوا شخصي وك اوك دا بيشاخه او من بسوراني له هبو بچك ناسيا من قالك بوارا ما وقت هفته شش بين حتى داوي هفته 5 یکیتی هات دامدراندن وك حركات ما قالك كاري واكر يكتين شمالي كردستان يا مام جلال كردستان مام جلال يعني حتى مام جلال داير يعني بيجن هات ما دار باسكر بيجن لواني بو ميوان و مالا مبخاجي ماشي ما بيجن نوشيروان جهاد بل نوشيروان مصطفى جهاد او جروجك حمو قادر وان نيكو يكيتي ام بيجن كومري بنتيران دكتور محمود عثمان بيجن حياه رسول محمد وحياه بيجن ام بيجن جنا علي عسكري ودكتور خالد زاروكي قادرات كيش هات اللورا دار بازون يعني او من مقصدا من او ما بس من او من بوان حفتي يجي ام بيجن لابي مابول كردستاني مابول وقلت شكلك هبو من بشكل تحقيق بيذكر واشاري أما اللي نريكو جالك تشت هاتنا شعب كرن يعني طيبتي لسر ديروكي دول سر أدبيات تشتيوصا ومخاب رياضك از وك شخصك بما برك نبرا دو زاربايان دا çünkü problem du zaraban dünyanın problem alfabe yani alfabe و هم yani kana Surani kurmacı gene eski hebben إجا أم بيجن ألفابا عربي جالك روشن بيري ما نقارن بخوينن وقت أجا أم بيجن حرد وجيب لاتيني بونا يا حرد وجيب ألفابا عربي بونا كنا قناعة مزيدا بروبلما كينادو وي وقت تكتب يا بيشي يا جلي بو يا أب بيشي أو سيدي عبد الرقيب بو يا سيدي عبد الرقيب بو يا جلي ديوانا كرمانجي ديوانا كرمانجي ما ترانسكريبه كده شباب ما ناو قهر çünkü müzik ya peşi eve ne jiyana roşenbili siyasi kurda piştiye piştiye derken ما او ترانسكريبتكر اري او
دیوانه کرمانجی بو ناوی اورجینال ما بناوی اوی شاعر کلاسیک این کردن ين كون اري بله büyük abi ben çarptım. Pişrava malusa Celil o destnivi satmış mera. دستبيس بو دستبيس كان Hatta سوراني menet kariyan bakuyunun ma evi Suriye mamusta Xwedê rehme xwe lê wala navî nayê bîra min ji Komünîst Partiya Iraqê her roj dihat dixwand ew çû rehmetê ew hate Swî jî min dît her roj dixwand min jî bi latînî dinivîsan biravayê me ew kir me اواجل جلي وقتها يعني بنابو دنگو يعني كسي يقول لي كولين ذكر شي ذكر قالك فايده شيء براسي مثلا جبن بخواجي مثلا كاسك بشك علاقه من اك ذهب وجلي جبن بيجي قالك ام بيجي رجما كردستاني تيدا ام بيجي وجرا شو ما كردستاني تشوا قلتو جبن قالك او يعني باش مادام ماتن في سر مثلا باش روشن بلي باش تيوت ام بيجي خباطه تشوا ام بيجي تشكر Yani tabii Rezever nizanım ben kijan kitap okuyorum. Klasikin Kudiye Abdülhakim Yusuf. Roman mı okuyorum? Romana İbrahim Ahmet. İbrahim Ahmet Cana Gel. Cana Gel. Macayı çekir. Ana Çapasya. Çapasya. Çara gittiğin açıyı böyle. Yani Çapasya mesela Çapaya kemli Swediçi bu. Çapaya kemli Swediçi bu. Pişta dü çap Türkiye'çi bu. Ana caredin Türkiye'çi bu. Teşekkür çaran. Böyle. Ne? Avak Rahimi Qazi Peşmerge. Peşmerge. Roman. Tabii Hasan Qazi. Ben o kilo Kurmancı'yı çekir. Pişta çen kitabı Rahmeti Kasımlu. Kurdistan. Kurdistan o namavini doktoraya. Ev doktor rahmeti Kasımlu yani şehit Kasımlu o redakte zikriye. Vakti Abdullahzade Mel Abdullah o kiriye o vergaran diye sorani. Pişta doktor Kasımlu o redakte kiriye o liser henek ziyade zikriye. Hem becen henek işte istatistiki henet eder yapılanı. Hem bir rakamı taze okuyun. Mecbur okuyur. Hem becen kurmancığı ber o nüshayı çekir. Çend sal xabat dipera ve rızgari da rahmeti Kasımlu اوجي yani tırya azadiye da çend sal xabat rivayet azadiye او وقت تاریخ پارتی دموکرات کردستان ایران تحصیل کردن. و پیشتی هم کردستان اما محمد امین زکی بک. او اوریجینالی سورانی انسانه. بله او محمود شکر. او وقتی که ترکیه از بو چاپ کردن لی او چهار یکی ترکیه چاپ بود لی محمود. بله اوریجینالی او کرد. پیشتی خبرتا من سر شرفنامه چی بود؟ جو 400 ساله شرفنامه. چند سال هم بجن 4 سال بریا 400 ساله تمون نویسندن شرفنامه من نیت یعنی بریا دا کو از کرمانجایی çekim. Üç ahir destemi de Amam Hecar bu. Ve gara Amam Hecar. Beni. Hava Surani. Min o esas kert. Amam Hecar esas kert. O ben o zikir yani. Med vakti vida. Yani 1907'de Suudi Cali ve Şahane Apeki ve hat o kirin çarpının. Nehsed Nut Haft burası. Yani Nut Haft. Çünkü 1500 Nut Haft'la Şerefhan çapa yani cilda avul خلاص kiriye, nüsandra ve خلاص kiriye. Meci 1900 Nut Haft'da. Salih'de beri. Ben uçak semineri de bulurlar. Tabii ama şereflenme ben çapa düdyan Türkiye'de kirin. Ya Türkiye per bir navu dengu yani mas medya nüvesan galaksan ve peşangah sergici ve vekirin. Böyle dü peşangah mı çekirin? Sen tabloyun ve deri tabloyun durda Böyle. Ben dü peşangah çekirin. Yek diyabek seminer pardon. Hem seminer hem peşangah. Yani peşangah ama tablon bu. Ya tablo ya. Ben tablon bu. Ama bahsediyor çünkü. Ben peşangah seminer daha kişi çekir. Başını Kurdistan gibi çekir. O tablo ben mazın kedim tabii tablo. Yüzlerin kuavu ama bahsediyor tabii. Eğer vakit tabii.
Tabii şerefname anha بسر خود مجارا چند پروگرام انا براسی. راسته. بکرتی کو ام او کن چند گوتن ام. Yani şerefname gura qanaatame bihissek hatiyen visaden. Hissek. Yani txazi navi bejin nasyonalizm jara bejin. Vaj txazi bejin em bejin hissa kuditi jara bejin çit bejin bra bejin. Yani bihissek hatiyen visaden. Şerefxan bu xad beji. Ümmet ehtiyek u Kürt muhtaç etişteki yuhanın. Yani kezne beci ku Kürtçi bir tarihin. Yani büyük hissi, büyük hissi kudini nüvisaniye. جبوكم بتماشمان وهاب هي صاني فعم بكن شرف خان بخوا جكوية جكي مالباتية و ماما دقيقة بله شرف خان زانيج مالباتا شرف خان على بيجن خاندان bitti sene emirin milekte bitti sene Jirroşkan'ın Asila Roşkan kucu biz çar aşiretan pekatına o şunda yüzün zanın ku vakti cibune de bir roja ki da ku am roja ki yani jüyete ya roş ki beni Şerafan kure Mir Şemseddin'e Mir Şemseddin جبر هناك بويران او مثلا بويرا علماء كو تاريخ دا مشهوره طبعا هم ده تاوين كان لا ممكن وقت كو او بويرا علماء دخوم padişah خازي كو بتسي راكه بدا مالاتي او جي دشر دا يكي قال بميواني بنشا يعني اجد çünkü Osmanlılar da hep ki yani çünkü biz pensal liser ava Amasya'ya darbaz nabil hevatına Amasya'yı kuembejin liser navi Kurdan idisi bittisi liser navi Osmanlıcı Yavuz Sultan Selim Rum üstüne imza kine yani madde yani evtiştekinde kuvvet devkiş. Biz pensal sana darbaz nabil ev muhalefeti ev yani dici embejin ev peymana kuvvetiye imza kirin hareket kin radbin emecin milektiya Kurdistan'ı ahri mazın kişiye miri vil ser milektiya ve radkin denecek idin. Halbuki peyman edat işte bu hatunu yani. Vakti ku o kal vusal beji o işi naşe malaki. Çünkü bitsi dana malaki. Rast bere xod devi şahsız hafsız mali roş gacı digre bak. Çaba safa uyan. O şahta masbiye. Şez lur biyahlar بينصد سو حشت أزبارم سونه هذا القومي بجد به باجر يقوم إيراني وجالور زوجي بمالباتا أستاج دوزان أستاج مالبا أستاج وقتی که صفوی دیابکی تحصیلات دستی وان دابویه والی دیابکی بویه yani Azeri nev yani malbata ki bina bu denge Şerefxan 1500 القومي القومي تدنيا بله لور بزار الشهرة دخونه السراي دا دخونه دبستان دخونه لور و da ev yani diyuruk Nasyavi, diyuruk Zanyavi, diyuruk Vanyavi belki ve dibistan xwendinavi em diyur belki پر گوتنه که بیرامن از چک پرتم بیشتر تایق سر شرفنامه سر شرفخانه بیشتر لیکورین کریه قط راستی تشتکی کردی یا شرفخان هاتیه یعنی جی گلو با آته کردی زانی بود نزانی بود کردی زانیه بله زانیه بله جکوی مثلا کردی زانیه او پیشوازیه اوی تکرین لخلاتی لور بویرک قوم کردی تی آخفتن yani yek radbet beji müsaade ki az او شاه ایرانی که خنا لوربیا دبی از لیخ ماکو نه شاه اسماعیل نه بلی yani یک جروش کان دخوازی کو او بکه yani او هناك تش سر کردان بیجی کو ام بیجن او گیرگیرین کو مجلسیدان شرفخان و گرانتی یکی کرد شرفخانات بیجی کو سادم بکه دا با خنجرم بکوشم بیجی bu Kürdi gut ya zani yani jur az zarım ku şerafxan beri Kürdi zani beri başa ev tabloyu kudu verda beli nez takriben çen 12 çen tablo 20 tablo ne beli
مثلا چیروکا تابلویا گلو شرفخان بخواد چی کریه او تابلو بحثا چه دکن بله سیدا ماموستا عبدالرقیب یوسف 1987 Uşağı kuvarak derken bağlayı da bir roşanbiri nüve bu. Roşanbiri hat. Dur dit ku servan tablan o lekunle çekiyor. من أوكر من نوع شانجرا بقول سيدا أو خبرتك تسربانا وهي سر طابلان هي از خادم كنت تمام بكي از خادم با كتاب بكم بدنا هم وكتاب شابكم ما وكتاب شابكر وكتاب ما أوكر يعني ما كرمانجاوي شكل اللي جماعة في طابلو رسبي أوكر سيدا عبد الرقيب كتاب شو أبا بله كتاب أبا بله بله أبا إيجاب ما ها ما أقدر كو أف طابلو الإنجلترا اللي كتابخانة üniversite Oxford'da أف طابلون وانا أو طابلو يعني أو طابلو جد شرفنامه بخدانن يعني أوريجينالي وانا قش يعني ام tabii biz orada seri baba ki te kusur o bikni hani o nusxaya ku şerefxan bixwa bi destxete xwa nivîsandiye şerefname o nusxa şweketiye kitêbxana üniversite Oxford'ê zanîngeha Oxford'ê o şerefname awil ku şerefxan bixwa nivîsandiye o jî li gora qenaeta min وقتی اولیا چلبی ام بیشن ملک احمد پاشا وقتی بوده لسر بیتیسی او شاخ اولیا چلبی جلور بیا یعنی خان محمود عبد الخان نوی شرف خان کتاب خانه که بینه گله کو ام بیشن her hamu bir ser nüvisandılar. Dibicim bari ne devan kitap gibi hebiler ne deva yani bizim. Vakti Melik Ahmet Paşa şardı ki bizim evye ku dişki او مالی و کتابی و هر چیزی دفروش مزاد در خم مزاده. اجا اولیا چلبی دستاحتنا ما خدا نویساندیه. دبین تناوان دا کتابه که بو ناوی شرفنامه من جمالک احمد پاشا رجا کرمگو کو از خازم کتابش خراب بگیرم. اجا گورا قناعتا من او شرفنامه او شرفنامه کو اولیا چلبی جورگرتیه شخوا او kesin Avrupi kulise şerefname lükuni şeklinde. Yani civargarandına dibecin ku şerefname biriya katip Çelebi ray. Yani alimin Avrupa'yı, alimin Rojava'yı biriya katip Çelebi rahim buna kitebeki vahaya. İşte Evliya Çelebi, Katip Çelebi çiğ evine de zanım. Buna kanaata min o nüshaya ku an halle eveye kitapxaneye zanîngeha Oxford'ê da ev şerefname ev şeref. Çünkü doğruda tablo hene. Yani her tablo vek livir ne ku hadi ser hevin. Her tablo de mijara xadat. Hal gor mijare her tablo. Bence tablo dur bir ser ev ya ser em bence milekte hakkariye ev de behsa milekte hakkari da şekil. ام بيجن دو تابلو لسه ميلكتا بتسيله او بحثا داوي على صفحات شعران شرفنامه ده كل سر مالباتا شرفخانانه او لور دا ام بيجن بجكريه ام بيجن چار تابلو لسر تاريخا اوينه سر تاريخا عثمانيان مثلا يعني او دجان شرفنامه دانن او شيء ام بيجن يعني يك لسر واي لسر مموزينه يك لسر مثلا مموزينه وصب بحثا او جزيره لوره بل ام بيجن اجلي بحثا دو تابلو هنا لسر لور او وقت بحثا ام بيجن ميري اجلي باقي اجلي او لور زانيه لقول لي كولينفانان ev tablo berhemin şerefxan bixwane.
وی بخواد چیکری بله بخواد چکیه تمام کنش وانا بچه مینیاتور بله مینیاتورن şu an بله ispat jî bir havaya o dikin yani ispata ve vakti ku Şerefxan saraya Şahtamas xwandiye هری Şahtamas bi taybetî ew zarokên dest bi xwendinê kirine ji wara gotiye ku geleke hûn destê neqişkeriyê bixwînin. Hînê neqişkeriyê bibin. Yani hînên tablo çêkirinê bibin, hînên resim çêkirinê bibin. Ji bo çi? Ji ber resim çêkirin zihna mirov vedike. هری Şerefxan bixwe em bêjin behs dike devê da. Di wextê ku heyata jiyana xwe behsa jiyana xwe dike. هری Ew yek. Ya duyan dibe hinek xet pekiyane ser qeraxên van tabloan. Hinek xet. هری Ece ew kesê li ser xetên erebî pisporin ew xetê ku pekiyane ser ew ê سر تابلویا ser tabloan rexê em bê Ewropelên tabloan xetê ku bi şerefname bi xwe pê hatiye nivîsandin dibêjin eynê xetin. Wek hibir eynê hibire destxet jî eynî destxet e. Ece ew dibêjin ku ev jî ispat e ku nebê Şerefxan bi xwe wekiriye, bi xwe çêkiye. Ece ev tablo tabii gelek mijarekî dirêj e yani bi rastî. Ev tablo hemû bûyerên tarîxî ne, bûyerên dîrokî ne. Yani hinek bûyer hene, em bêjin Şerefxan di şerefnameyê de nivîsiye. بله Di hinekan nenivîsiye wek bi tablo îzah kiriye wan. Mesela yek misal ez bêjim. هری Mesela tabloyek li ser kela Bitlisê. بله Mir İbrahim mesela. هری Dibe wextê ku Aqoyunlu hatine ser kela Bitlisê abluqa kirin. هری Dibe heft kes kelê da samane. Bilê binêre ew birjên kelê denîşan dur da heft kes mane. بلوقایا کلا بیتسی Ebelê. Hejmêre li wir heft kes mane li wir. Heft kesin yani. یک دو دو سه چهار پنج شش هفت Heft belê. هفت کس سر کلیه Ece ê ku li dûra kelê ew kirine jî em bêjin cilûbergê wan ew ê wan Aqoyunlu ne. Wana Aqoyunlu ne. Aqoyunlu belê. Tabii dihêla ew ê da, dihêla folklorîk da, dihêla civatnasiyê da ev tablo gerek mühim. Rast e. Yani mesela cilûbergê û şaxê li xwe kirine. Mesela aletê muzîkayê em bêjin mîr çi kîj li xwe kirine, gundî çî kîj li xwe kirine. Em bêjin ew toleransa di nav Kurdan da ser mesela dînî ku hebûne em bêjin. Em bêjin mesela li Gêlê, li Egilê melayek Kurd melek ew Hristiyan ne satranç dizin. Yani ev mesaj ew jî yani ku em bêjin li Kurdistanê tenê ne ku em bêjin Müslüman lê em bêjin gayrî Müslüm jî hebûne û peywendî wan jî bi awayekî wisa biye ku em bêjin alimê wan ê ew ê wanê dînî ku dahê rûnin bi hevra bêjin satrancê bilîzin. Belê. سنرکه کلش وقت ما هدیه کیم دبه از لسر شرفنامه و تابلویات دخواست شکلم بیجن دخواست درباسی مجارک دم ببیم یعنی اف تابلو حمل لندن اینه Belê belê Londra'ya و belê. وقت خدا و پرا کرینه و Belê belê. پرا کی مزن بود تی بیلم Yani ona para uçağı me 10,000 kurun da. 10,000 کن وقتی دخواستی بیلم سه معاشه ما بود Yani ona maaşime bu an ha tabii gerek camici bu kartini kat ne bejin arşiva evet farat bejin me arş yani ne تی بیلم ne başa tabii. Ben şerefname tine sadım yek tiştiniz bejim. Yani yek tiş şerefname Şerefxan cara awul keseke ku sınırın Kürdistan'ı en coğrafi bu avayeki em bejin serih ku ew kiriye. İzah kiriye yani. جکو حتی کدگی نکرده Ana em li bir tamaşa kirin. اره Ana em ama kalan dibi em ama bir gerek kurtaj em koyun böyle. Mesela dibi sınır u kevşeni velatı Kurdan ku nabi Kurdistan'a بله jiser Karaxen Behra Hürmüz'i ku dikeve ser okyanusa Hindi dest pê dike û ji wir xetek raz dikêşe û tê heta dikêje herêma Meratê û Meraşê. Meratê û Meraşê. Welatê Faris, Iraq Ecem,
Azerbaycan, Ermenistan'a küçük, Ermenistan'a mazın dikevin mili Bakur'u ve Xatahan. Irak'a Arap, Musul, Diyarbakır, dibin başvuru ve Sunurihan. الأوقات صريح باكور بقر حياة باشور يعني جي روجرات حتى روجابا وحمو سنورين فينا خريطة من كردستان يعني كوج سيواسي دست بيدك حتى كورفازا شي حتى كان دابا إيراني الراس الجور شرف راس بله يعني قالك تشتغل طبيعي وشرف مدى طبيعي بر كردستان چند جرات چاپ کردن شرفنامه بود شرفنامه حیانه دوجارات بله او چاپک لسوید مشکل آپکی بله امنابیوجی بیجن و چاپک جی آوستار استانبولی توکیر لی آنها او آوستار خود جارک چاپ هر جاری چند هجمار چند نسخه آن الفر حزار از باورم وقت جلد حزار جی وقت بجلد حزار لأوي جلد تركي جي از باورم حزار حسد جلد بو حزار جي بجلد بو وحموجي هاتنا فروتنيان بلعب كرن بلد باش يعني الجورا كتبدن يعني مقابل يعني كتب كردي هم كرد ده ولكن الجورا كتبدن يعني رابطه كما ظن بالي تانا كتبه كمال مزار احمد جي ورغراند نوا بالي چند روپل جیروکا ما ارگرات او 16 مقاله نه هر مقاله براتی سری خواه که مجاره که گله که جای بل دستی مدا برهم یونی دیجی هنه لیه کو ام بیجن ام بلکی اگر مصادفه ام نابیجیز کارم بیجن ما مستا 2008 سال 2008 انگلتره آرشیو نهینی وزارت دروه برنامه انگلیزان او خانم اخوه کتله ناوی نسکی 700 روپل بلگین لسر کی جان دوره دیروکه بلگه دوره شیخ محموده اول کردستان ترکیه مثلا 1919 و مثلا ام جوینا آشتیا و کنفرانس آشتیا پاریسه یا ثوره و یا کرد تعالی جمعیتی و مثلا سید عبدالقادر مثلا بدرخانیان و سر مثلا محابات مثلا کرد سوریه و حتی مثلا کرد عراقی جا دو بدرش هم بجنب 1958 دوره عبدالکریم خواستن دوره بلگین و کرونولوژیک دین بله دوره بجن او سعید ملك عراقي بريا عبدالکریم خواستن باشه وانا یعنی وی آماده کردی تو ولی ما کرمانجای خلاص کردی خلاص بیا ایجا ما مستا دکتر کمال مظهر جبو چاپا دودیان جارک دین برچاورا در باز کردیه ایجاج بروی امنها چاپ نکن امی وی چاپا دودیارا مقایسه بکن او معلوماتی کنو دانیه سر بلا اوجی بکبره سر بیا اوی چاپ باشه بكو وقت تنگ دباز وها برفبتينم ملا محمود بيازدي بله شو خباتك السربيجي هي ملا محمود متشان برهمي تراسك تكرنا دي واروجا دركبلوجي البرشابينا كيك عادات ورسومات تامه او ما اوريجينال يبدسخس çünkü بريان ها چنجان چابون لبراسي بچك يعني او تراسك تيوادا بچك او هبون يعني قلسي هبون دي çil hikayeti yani برهمي ملا محمود برن جالك برا براسي يعني ملا محمود شو هذه ما شرفنا ما جيك لي كرمانجي بله شرفنا حمو هناك مجال سر قافضه هناك مجال اللي بالزمان او كرمانجي كي وصل شيكيا بين حزار حيست بينجي حف بينجي حشت هذا ان هاجي حمو كرد قارن او يمكن يعني وقت بخوينن بكمرو داس خالد فاهمك و او شو الحكايات قالك ميمن شو الحكايات يعني شي نابرو كون شي حكايات فولكلوريكن ين فولكلوريك جي هنا بيجن سر ملان او طاماتيا ملان ساتشتي وصالن لجالك جوانشي راستينه يعني راستينه çünkü bir şey xabatam bir ses şey bu ben bejim mesela Xan Mahmud kuştura api mesela Şekir Ağay Giravi mesela bu api yani bir çay o bir at diye kuştur. Am bejim ki Fransız dişe do bazı de o da
لورتي قرتن 1804 و السياحة كي فرنسية لو صالت كبا حبسي بشرا درتي خندشة وفرنسا وتشروكا مثلا تشتيها أول يعني تشتيكو قومنا تشتيكو بونا يعني هنا كان ناون يعني ما بس ما بكو أزبيجم نوك أو تجيروكي كو أمزان نوصان يعني أو تكوين مصال نوك ناون يعني أنا كان حتى إذا هنا كو جد بيجد تشتين جواكينا شان حبيبي تشتين أوجي عشان بين نهار مثلا طبيعي بدأ بموزيك ذن لازم مناقشة ناو كردا هي يكون نسرة كردي نائبة أجر وهابة وقت بركانه بيجي بيا ولا قناعة مش نسرة كردية بيشيج ملا محمود بازدي دسبيكرية بله أنا أجد بيجم يعني قناعة مجي شو كي حضار حيث بيجي الشاشة هذا شو أو يعني نسر نويستانديا شو تشتيكو ملا محمود شاكرية لأن نويستانديا برهف يا حمو بنسر نسر تابي ملا محمود وقت مرو بحثا ملا محمود كيف بحثا ألكسندر جاباجي بيجمان يعني ملا محمود جي عالمك منظم بيج معلوماتك منظم بيه حتى أو مازنتيا يوصل بيكو padişah Osmaniyan أو شاندية با بدرخان مير بدرخان به اجبوكو اقلابك شرب دستك يعني حسابك يعني عم بيجي شخصيتك يكو padişah bir şeyine با yeki vak مير بدرخان هم بيجن بزارك أو دكارم مير بدرخان إقلابك يعني شخصيتك يوزع يعني دبلومات بيا هم بيجن وارجر بيا وهم بيجن تشيروك نويس بيا و فرهنگ نویس هم بيجن hani mesela jaba se ferheng şeklinde her seferheng anji bari kare mela mahmud çekiye. Tabii من تسيب وطن بيجن أب تسيكو ملا محمود بيازيدي يعني بيجن شيء كريه آماده كريه اللي بخير ألكسندر جابان هاد كبد استمه. يان ولا بخير ألكسندر جابا تسيبه. يعني بري يعني بخير ألكسندر جابا çünkü وين بريه بطرسبورغ وبلاكريه و. tabii أو برهمن كوملا محمود بخاني بيسانديا يعني برهكرنا ألكسندر جابا تمام كريه فرنسي روسي يجي بطرسبورغ رشانديا أو برهمن يجي حمونها لونه بطرسبورغنا. أساس 2008 دا فستیوالك چی بود دحوکی فستیوال ملا محمود بیازدی و شاخی ما وزیر روشنبیری را یک فلکتی را پیشنهاد که مگو يعني اگر کو او يعني مكالمه برهم من قناه قد نبلا فوتوكوبي آن يعني طبيعه بخواه شام کو چونلون اگر وان ضربونا بلکه نه همو چونه جيكي سالم قناه فوتوكوبي آن بکشاندن هم بنا کردستانی هم روشنبیر خلاجی استفاده بکن بله هم برداویا برنامه خاطر کاغزیا چه زاروکت هنه 4 زاروكي من هنا زاروكت چه دكرن دقيزن وياك السويد شيبويا سيجي الورات شيبونا نابيوان ونابيوان زانا كلان زنار وروجدا وزاروك حموجي خواندنا ودخبت السويد و جولان بخواه پارلمانتره ده پارلمانتر سويد بله اوش پارلمانتره و پارتیا گل سويد ده بله هم بيدارو كو جيبو خلق خواه جيبو نتايو خواه خدمت اكي بكن يعني ما بيو اوي مازن كناوان هم بيدارو كو او كدا كو مداي والا نچه بله ناو من گلان آوجیه از parlamentoی سوئد روتنم لسر ناو پارتیا لیبرال فولکپارتیت. پارتیا گل بله. تا رای تا parlamento سوئدی بریارک شده که سر مثلا جنوسیدا ارمنیا. بله. تا چما رای دا؟ یک جبر که مهمه که وان انسان یک offer بود. نوت پنج ساله avna hivya
قرارك أهمنا وأزباركم هم مهمة جبو تركي كي وقت برلمانتري يا ولات ديمقراسي الكاري تركي بكين كي رفورما وان جبو ديمقراسي دكاره هر پیشوه و به یاوی مهم بو بیوان بیاندا که من ریخا قرار خوف صدا. باشه پارلمانت جبو کرداجون تشتکی دکن؟ بله یعنی همه پارتی به آوای değişikta جبو مسئله کرد کار دیگن و هم عین روز لسر انفال کمپانی جمع ریخا دا و لورا جمن جبر کمر نکاره جنوساید جنبیجه وی جنوساید اوسا بو ویا اوسا نبو من هم ری خدا جبو جنوساید ارمنیان سوریانیان کلدیان اسوریان و هم جبو خلق کردی که نوت 1988 دا هاتن کشتن بین دست صدام حسین مهمه که devlet ya demokrasi alkari Türkiye bikin ve az bar dikim ki ve zevidarım ki vi karar vi alkari Türkiye bike piş rojanda. باشه ترکیه ماس مدیا ترکیه تپکیه که پر عجب نشاندن که کرد واکر او تجوان است بیش ماس مدیا ترکیه مریچی بیجه تو زانی که انسانی که تشتراسی دبیجن دبن dijmani Türkan o evce aliye ki da nişan dike ki yani klimata Türkiye çankiye ki tiştiki hassa mesela Kürdan en bijinse mesela genocide Ermeniyan hina yani sala 2010'da hina yani nikare bir paper'in o ev nişan dike ki riya Türkiye pır maya ki hatta bir demokrasi. Kelbek spas. Spas karşı. باشه گوتنک و نیو دقیقه تو دخواست چه بیش بو کرده یا جبو روشنبیره یا جبو تو سربستی ولا از تني او براسي ام او اخلاق خوي عشيرات يقول سرمه او حشكت يا اخوه هلا او كاتيكو ام معتنا سويد اف سي صار كل سويد معنا ام قال هناك تشتين سويد يعني بوزيتيف او يمكن يعني بيجرن شيء او ام بالدست اخوه خبر ندن بالدواء اخوه خبر ندن وام تحمل كار من جهبره هم لدر وقت سويدي روتين قاط تحمل كار سر اساسين هم بيجي سر اساسين الهوي اقناع كرين يقول كانوا ام نظر ام بو چنو كار بهورا كار لكن يعني هذه ام بيجي بارتي سياسي ده ام لكارن خلينا ام بيجي سر مثلا كولتوري سر مثلا زمان وسر ام بيجي مثلا kurmancı mı bahs nekir? Hem kurmancı mesela. Civiyeti kurmancı mı? 25 sene hem kurmancı da avutkin ve kaseri hem neşkar yazani. Ne? Yani avut karım ve Brasil numune ki heyecan bu hamu kırdan yani. Az hevidarım hem hevidarım hem avutkin hem evi mentalite بگیرن و لسری اساسی بکارن به هر کار بکنن به هر کار نکن هم نکارن شکی بکن راست تو استرانی کردی حزکی؟ هره ولا از کلام کلاسیک همو حزکن تو کی جان استرانی خود بناب یعنی تو کی جان خود کلام همه شیخ و به تحسین طاب و کراپیت خاشوب و کیجی به فرق نکه باشه تو گلک بخیرات گلک سپاسین که تو بشتری برنامه بو بله تماشاوان هیجا امی بداخوازا کاک زیاوجی به سترانه که برنامه خوب داوی بینن حتی برنامه کتن ببینین خیلی خوشیه ده
بله کردن بله شاد شوده شیخ محمود گنگه شیخ قادر بابه لدیم گله کلم سیدن قاقاز دکا کریمه بطار مگلی عقیده مبرون السلینا لکیم گل خه أبيك دعوة الزيخوان تمداري جنب زاري بكل مكان بأخلاق وكم فهمك أفضل بناي هو دلائل هو دلائل هو دلائل مخي دلائل هو دلائل هو شاك ابنو يعلم مخي أزاد عوازك ممارا تزاق الأدرى برانا كرباينو مجيد شيخ محمود بسيدة قاطعت ذكا كريمة فتحمك بشولة بمضيك لي أقنا مبرودا سلنا لكن من راب جاي لك بلا شري متكفلا نعمل ذا اشتاب لا شري مخواذ من قيدو كان بلافك من تجاب شولة وخ دلائل ودلائل دلائل ودلائل شيخ ابن يوم وخ بلا بعد يا وارد كما وارد كاغل دراب رانا كل قاينو مجيد أغا الله لك وطاغا دلائل 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 مخ دلائل دلائل وشيخ ازرع عفري مجيد دلائل 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 شرق قبل جاي سردا شباب براد بلا سبب جدار أذكر من نوع بلا رشقار بلا سبب كرامات السرايا بلا شاد وشهود الشيخ محمود قنقر شيخ قادر باب الذي قال كلام السيد قاقا ذكا كلمة فتح مقالي حقنا ممرودا سلنا لك بقول بلا جقاوة دنسا خمت مداري جنب زاري بقرب شاري كرقوك شاري بغضاء بارك فاخم ناظر يا أخي دلائل هو دلائل 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 هو شيخ ابن يوخ أرجع برافة مارتك فايدة جهوانة تلقادر برافة وكل غاينو قادر بابا لدب لبتاشي روحان الشيخ محمود بن سيد قاقاد ذكا كريمة فتاة مقالي عقيدة مبرود السلين عليك يبقى الخاء وسير وشباب وسير بالجاي سرداشي جهاد البرابة من داده وعليه ودلائله 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 الخاء دلائله ودلائله شاك ابن يوم بلا